birashyushye ibyo ngiye kukubwira aha ngaha byo noneho nagahoma munwa n'ubyumva uratungurwa kuko nanjye akanya ndatunguwe ukuntu meza akanya kondisiyo ndimo sinzi ko ndabona n'imbaraga zo kubikubwira ariko reka ngeragezemo gake. Murabizi ejo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2025 habaye match nyinshi zigiye zitandukanye muri Premier League, muri za La Liga, muri za Bundesliga, muri za Serie A, ariko match yari itezwe n'abantu benshi yari match yahuje ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Arsenal kuri Stamford Bridge. Ubwo rero mwarayibonye iriya match yari match ishyushye, yari match ikomeye, yari match ifunguye ku buryo yari iryoheye ijisho pe, muri make iryoheye ijisho. Niba utanayirebye rwose warahombye, ndagira ngo warahombye, ariko ihangane uzareba n'izo ubutaha. Ariko nakangiye kubwira ibintu byabayemo bidasanzwe. Iriya match nkuko yari match Arsenal yashakiraga kugaragaza yuko ifite gahunda yo gutwara igikombe, ariko na Chelsea ikaba ari match yashaka kugaragaza yuko murabibona Chelsea imaze iminsi yitwara neza, yatsinze Barcelona ejo 3-3, yatsinze za Liverpool, yatsinze ikipe nyinshi zigiye zitandukanye. Rero yashaka gukomeza umujyo wayo wo gutsinda. Ubwo rero yari match yumva buri kipe yose yumvaga ishaka kuyitahana iyo ntsinzi. Abe ku ruhande rwa Chelsea yumvaga ishaka gucyura iyo ntsinzi, ariko no ku ruhande rwa Arsenal yumvaga ishaka gutwara iyo ntsinzi. Niyo mpamvu abakinnyi ne bagerageza bagakora uko bashoboye kose kugira ngo ikipe yabo ibashe kuba itwara iyo ntsinzi. Ariko rero abakinnyi ba Arsenal nimba nabyita uprofessionnel bukeya cyangwa se ubunyamwuga bukeya, match nyine yaje kuba yagaragaramo amakarita menshi cyane, ariko bite kuko nko ku munota nko mu gice cya mbere ku minota 30 ya mbere Moses Caicedo umumediateri wa Chelsea yarabonye ikarita y'umutuku. Ariko ibingibi rwose byaje kuba bidaca intege ikipe ya Chelsea, kuko Chelsea yarakomeje irahatana birangije cya mbere ari ubusa ku busa, barakomeza ndetse no mu gice cya kabiri niyo yabanje igitego Arsenal yaje yishyura kubutari muzire zirita imatch irangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi. Ariko rero akakanya Arsenal ibintu yakoreyemo ni ibintu bidasanzwe. Arsenal yakoreyemo ibintu bidasanzwe rwose. Ubu Arsenal yaje kuba yaboneramo amakarita 6 y'umuhondo. Man, ibi bintu ntago bisanzwe, gusa cyo Arsenal yarabikoze. Ubundi komisiyo ishinzwe imyitwarire mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA igiye gusuzuma imyitwarire ya Arsenal kuri uriya mukino wayihuzaga na Chelsea na ku itariki ya 30 kwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Bose bagera ku bantu 6 abakinnyi bayo bafite amakarita y'umuhondo. Ubundi ubwo iyo match yabaga tariki 30 Gushyingo 2025 nibwo mu Bwongereza hakomeje nyine hari hakubaye umukino w'umunsi wa 13 wa shampiyona. Ubwo nyine nibwo Chelsea yari yakiriye ikipe ya Arsenal, birangira binganije igitego kimwe kuri kimwe. Minota 30 ya mbere Arsenal yari imaze kubona amakarita 3 y'umuhondo, harimo yahawe Martin Zubimendi, Christian Mosquera na Ricardo Grafioli. Ubundi ni ubwa mbere kuva mu mwaka wa 2006 nyine ubwo ni season 2006-2007 yari yahawe amakarita angana n'icyo muri iyo minota. Ubwo bwa mbere urumva yagiye gushira imyaka igera kuri 18. Mu mpera z'igice cya mbere rero n'icya kabiri nibwo Piero Incapi na Lewis Skelly na Victor Gyökeres nabo baje kuba bahabwa andi makarita y'umuhondo n'umusifuzi w'umukino Anthony Taylor. Igiteranyo babaye abakinnyi 6 bafite amakarita y'umuhondo. Uri kumva ko iyi discipline iri hasi, kuko bigaragaza ko bari bashyushye mu mutwe, bari bafite pressure, bari gukorera kuri pressure yo hejuru. Nyine ni ibintu wabonaga yuko bisa nkaho biri kugaragaza ubunyamwuga bukeya. Bumvaga bacashaka kwitsinda uko byakagenze kose, rero bumva ko gukora amafuti ari cyo bagomba gushyira imbere. Ngo rero komisiyo ishinzwe imyitwarire muri shampiyona y'Ubwongereza igiye kwicara isuzume aya makarita yahawe Arsenal, akurikiza amategeko yahabwa ibihano byo gutanga amande y'ibihumbi 33 by'idolari. Izi shampiyona zikomeye nta mikino zazifite, kuzanamo discipline nya cyangwa se ubunyamusozi n'abura bwa Arsenal reka barakwemeza, baraguhana cyane bikomeye. Noneho kandi mu gihe byakongera kuba ubundi mukino muri uyu mwaka w'imikino 2025-2026 ibihano byazikuba kabiri gahita y'ibihumbi 36. Ubundi ibi ntabwo byarukaga, ariko Arsenal bisa nkaho iyi ngiyi ari inyatsi ifite cyangwa se ikirasoraso cyo kujya discipline nkeya,
kubera yuko Arsenal yakoga gufata ibi bihano mu mwaka ushize 2024 ubwo yatsindaga Liverpool ibitego 3-1. Nabwiye ibihano yarabibonye bitewe na discipline nkeya mu kibuga. Kugeza ubu The Gunners niyo urutonde rwa championnat y'Ubwongereza n'amanota 30 bari kwitegura umukino uzayihuza na Brentford wa gatatu tariki 3 Ukuboza 2025. Nyaboneka abafana ba Arsenal mukomeze kwihangana ariko mugeni inama abakinyi banyu bagerageze kugira discipline. Bira bigaragaza ubunyamwuga bikeya. Ubundi umukinyi cyangwa se wenda no muri bisange mu buzima busanzwe discipline bura ni yambere ahantu hose discipline yambere. Rero kubura umukinyi nkuriya wabigize umwuga ari kariyeri yawe umukino wa football ugasanga ugaragaza ubunyamwuga buke nka buriya ni ikintu kibi cyane. Kandi none Arsenal none turabaveba ikintu kimwe. Ni gute Chelsea ibatsinda ifite ikarita y'umutuku? Yari ibonye mu minota mike ishoboka. Bakinyira abantu 10 kandi urabona ko umuntu ahaye ikarita y'umutuku n'umuntu kinye ukomeye asa nka ari inkingi ya mwamba muri Chelsea. Moses Caicedo arakomeye cyane ariko Chelsea arakomeje kubapeza birangira nabanganije igitego kimwe kuri kimwe. Ari nabyo byabakuriyemo ubu burakaye n'imijinya n'ibiki byose ugasanga barinze bakora mu makarita 6. Ariko nubundi Arsenal ikomeje kwerekana yuko ifite gahunda ku gikombe. Reka tutegereze turebe sezira cyari imbisi bakinye umukino wa 13 urumva ko haracyari iminsi ariko nawamenya wabona ikoze n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa se bitangaje. Kandi ndagira nkubwire ngo akanya nawe wakora subscribe nimba wumvise ikiganiro utakora subscribe kuko ni amakuru menshi tuzatugenda tukuzanira kandi agezweho. Business ko muzakomeza kugenda mwishimira. Murakoze.